نداء الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. أيها المشاهدون والمشاهدات في هذا البرنامج، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga kakasisin kami hapag iman, mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, yarin isab kita niyo harum ini dumauhat pangadjian ilmu sin agama Islam, kiyawa ding ha Quran, ibanding ha sunnah si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena in agama na dira ay ini madauhat sin kita niyo mattan amin mattan ilmu amuna in qala Allah wa qala Rasul, palman sin Tuhan iban hadis sin panghunatu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amuyan mga kiulungan sin Allah Ta'ala, itukbal na to in sa lagu-lagu patuhan na to Rabbul Alamin. Amu imasi-masi in kita niyo dirihilan niya ya hanug haraan niya nikmat kabuhi, karena lagi in kabuhi sin kita niyo napinig kita niyo tiyaupikan kita niyo sin Allah Ta'ala dayng ha mga kaibanan, amo in nagupas sin kabuhi nila, nagmain-main sin kabuhi nila diha dunya, in sa kaula-ula in sila yatto di namanay ko di hawabo sin gumi. Alhamdulillah, in biyakan niyo bar iman piyabidda sin Allah subhanahu wa ta'ala dayng ha mga kaibanan. In yato hangkan mapatut pagsarang sukulan na to in Tuhan na to Rabbul Alamin, hidayatan niya kita niyo maripahinang ini maripaagama Islam na dayng hasabab yato in kita niyo yari na kita niyo naglando na namugbog sin agama Islam, naglando na himati sin agama Islam, na magpalando natud in kita niyo al na in agama sin kita niyo amo in piag-agamahan na to amura in tunggal agama tatay maun sin Allah subhanahu wa ta'ala, karena in tagdapu aun mura in Allah subhanahu wa ta'ala di kita niyo manjari amo in mamusog maghinang-hinang parkala agama sin wala na kya tugot sin mahasut sin mahatingi Allah subhanahu wa ta'ala, iban sin panghunato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena sampurna nin agama mga katawtay manghuran bang kita niyo gumanap pa maghinang pa kita niyo bago parkala agama hisandig na tumaon na kita niyo na inaglaw, kita niyo na inaglaw mayta sabab di datay maun sin Allah Ta'ala in hinang sin kita niyo. Misan pabiyadiin na intawd sin pangarta na to views na to paparkala yawn hatat kala in parkala yan wala na kiyabayta sin Allah Ta'ala hipapahinang niya paipon niya, wala na kaya panghinno sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala na nahinang niya mabut na pa mga kasahabatan niya na di nakita niyo manjari huminang haparkala yan mamarahina. Ubos na imbayta sin Allah Ta'ala, wama atakumur rasulu fakhuduhu wama nahakum anhu fantahu. Uno-uno na sadya in kabin kaniyo, in kya panghindo kaniyo, in kya pangdaap kaniyo sin Allah asin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uno in kya bayta kaniyo na hipap amo na sadya to in hipapahinang kato taniyo, in hipasasagaw kato taniyo, karena in kita niyo bilang umat sin panghunato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asal kaya kaharad na to in subay upihan, in subay singuran, in uno-uno in kakahinang sin panghunato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uno-uno hindi akan niya
inamiin hipapahinang kato tanyo. Wama atakum rasul fakhud wama nahakum an fantahu. Iman uno isab ing pianglangan niya nap anibin niyo. Tinggalin niyo. Ay makna niya in wala na kaya pang daak kato tanyo simpang na to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tinggalan na to na mga katotay manghuran. Bangin ikaw matan na nangangako ummat sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam matan na mangagad na kita matukan niya. Pagkain parkala yan, wala da nahinang sin Rasul, wala da kaya pang hindo niya, mahiraman kita niyo huminang sin parkala yan. Sinway roon da madawhat na to karayawan mga kakasiko agam Islam. Abihan, tungo sin mga kahukum-hukuman na ang pagtagon wajib, ang pagtagon launta ini sunnah, ang pagtagon mubah, ang pagtagon makruh, pihan mga kyaw ang pagtagon launta in haram na in uno-uno katan, aon long na madawhat mo karayawan, makna na inyan ibadat. Inyan ibadat mga katotay manghuran, basta kau miyan long bang kau himinang ini aon makawa mo ibadat. Aon maka mo karayawan bimakna niya sumasaan na inyan wajib, sumasaan na inyan sunnah. Sunnah inyan mga kakasiko agam Islam. Na mga yato maghajat kita dalil, maghajat kita aon kataranganta. Dahing ha Rasulullah alayhi ha Quran, ibaning ha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amo yan mga kiyaulungan sin Allahu Ta'ala. Na tungod ha pagparkala pag-agama, naglando na kita rin doon haon na subay palandoon na tod at tawakalaw mamawbog na suway weroon long ta mo in parkala amo in long ta amo in nafsi amo in baran mo na sadya rin doon haon amo hindi mo hisab hipasampay pa mga katotay manghuran mo na dyarin niya mga kiyaulungan sin Allahu Ta'ala sukpat long ta pangadyan na to harum ini sin lima way-labay amunain al-qawaidul arba' amunain upat atulan min wajib ingatun sin ipon sin Allahu Ta'ala min siyabot sin Quran mahamul sin Quran siyabot sin Allahu Ta'ala ha Quran ya mahamulya in subaytud ingatun sin tiap-tiap den katutan niyo na nasabot sin kita niyo limatun kita niyo fa al-qa'idatu thaniya at inaha haykaro atulan أن المشركين الذين سماهم الله المشركين وحكم عليهم بالخلود في النار لم يشركوا في الربوبية وإنما أشركوا في الألوهية فهم لا يقولون إن آلهتهم تخلق وترزق مع الله وأنهم ينفعون أو يضرون أو يدبرون مع الله وإنما اتخذوهم شفعاء كما قال الله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله na in hikarwa longta labay-labayanta nasabot na ini amin hika atulan hikarwa sa munatod in mga musyrikun amin mga sila nagsasakuto pa Allah subhanahu wa ta'ala ini simusumba maduay ng Allah ta'ala hangkan silang yanan musyrik yanan sila musyrikun isinangan kanila Allah subhanahu wa ta'ala bukon hisiyusyo Allah subhanahu wa ta'ala inagdanglay kanila in sila ito musyrik ay tao magsisirik tao magsasakuto pa Allah subhanahu wa ta'ala sa tahyukum sila sin Allah ta'ala in sila ito kalhalom sin pinarka jahannam na sila yato wala sila nagsakuto ha pagkarububiya akal na ang pagkarububiya amilong tain sila nangangahagad sila hakatong ba sin Allah Ta'ala ami inagpapanjari hakatan inagpananaw sin rejiki ay hinang amuing kakahinang sin Allah subhanahu wa ta'ala doon adapon harin sila nakapagsakuto sila ha tauhidul uluhiyah ha pag-ibadat pakatunggasin Allah subhanahu wa ta'ala kimibad in sila himinang sila laung tatutuhanan nila maduay ning Allah subhanahu wa ta'ala angkan amoyat to mga kakasiko agamis na pukusin dawasin sila
Fahum la yaquluna inna alihatahum takhluqu wa tarzuqu ma Allah. Iban impamong nila, mga sila yatto, inipamong nila mga piyagtuhanan nila. Amin siyumba nila yaon, law nila inyaon. Kaya wala day sab sila namung inyaon makapapanjari. At tawakan makarihirrijiki, makamumpaat, iba makarihil kamudaratan, iba na ilong tamin, di day sab long tamin makapag-amulahin sing katantan, sain agin nila, adapon hinang nila sadya inyaon long nila, wa innama attakhaduhum syufa'a, so hinang nila sadya yaon supaya basa makasafaat kanila pahadarat sin Allahu Ta'ala. Hangkan tag-ipon sila din dun haon, sindi misan makarihil kanila kamudaratan, kamumpaatan mga kaya kasikuha agam Islam. Na hangkan, kita ni mga kiulungan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, upot Allah Subhanahu wa Ta'ala, in pagtag-ipunan, pag-ibadatan sin kita ni. Bastangan ibadat inyan kapatut sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. At inaim pangayo, tabang, iban long ta mga sapaat, ha mga barhala, biasin mga sila yatto, na inyatto, ang pangayo nila, di yatto makadihil kanila tabang, makarihil kanila sapaat, karena piapan jari sin Allah Ta'ala, tupot in Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amo yatin ipamong nila, wala nila basa, simbah, wala nila basa, mo in long tapiyang ngayuan, bat malaingkan inyat to hasupaya sadya amuin long tay mga barhala yaon natin makasuok makasapaat kanila ba sa paadarat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala na inyat to na bi'ta sin Allah Subhanahu wa Ta'ala wa ya'buduna min dunillah ma la yadurru wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'inda Allah. Iban simumba sila yatin mga musyrik, iban mga milong tasusumbahum mapuas ding Allah Subhanahu wa Ta'ala, amo hindi misan makadihil mudarat, iban di desab makadihil makapasan yang kanila di hadi hadunya iban hadlaw akhirat sa tain agin nila yato asal kaya kukuanan nila kaya hatihan nila inagin nila wa yaquluna haula'i syufa'auna 'inda Allah, in sa tain agin siyumba na sila hasupaya sadya makasapaat kamu ahadarat sin Allahu Ta'ala. Amo yato in daawasin sila mga kiulungan sin Allahu Ta'ala. Na pagka nasabot in syafa'a, syafa'atu hiya tawassutu li ghayrika ya bi jalbi manfa'atin lahu aw daf'in madarratin anhu. In pagsapat mga katawte manghuran kahatihan na to da insyaallah Subhanahu wa Ta'ala. Amunain pagpatiot, makna sin tawa sin syafa, amunain magpatiot, pagpatiot haduwaing hamaksud, uni maksud dumihil kamumpaatan kanya, atawa tumulak sin kamudaratan dain kanila, dain kaniya. Amuyat tu mga kiulungan sin Allah Ta'ala na kana ghalibul jahilin ya'taqiduna anna alihatahum tatawassatu lahum inda Allah. Pagkayat makna sin syafa'a, yari ikaw na si mga kamatauran ding mga tao awam. Labi na hamasa sin jahiliya, haway pain pamanlo sin agam Islam, nangangahagad sila bunatod in mga aliha pagtahon, amin mga barhala yaon, amin mga barhala siyusumba sin sila, na induwain ng Allah Subhanahu wa Ta'ala inyatulaw niya makapatiot kuno at niya magsuluhan tumawang kanila hahadarat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amo yatuin ini'tiqad nila, amo yatu impangahagad sin sila ihan mga kaya kasikuha agam Islam na siyumba nila inangin niya فهم يعبدونها من أجل أن تشفع لهم عند ربهم وهذا اعتقاد باطل لأنه افتراء على الله لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم. Na siyumba nila hakal na sadya kuno
inyat to makasapaat kanila hadarat sin Allah Ta'ala, inyat to i'tiqad pangahagad ba'tal way kasabunalan niya karna bunatod in pangahagari habihayat to ragbus kaputingan pa Allah subhanahu wa ta'ala way iroon nakaraakkan niya in nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam si mabiyayat to imanjari imyayat to bang kita mag-ibadat in suway paon kumawa kita mi makapatiot ka to amuin ba sa mga yu amuin matto pa Allah subhanahu wa ta'ala yan si magkahinang di ka to matto pa mga kakubulan mga yu kaya pa mga tao salihin law na pa mga awliya kalnain sila yaon na tao marayaw na supaya ba sa amuin makatabang kanila makapatiot mga yu syafaat pa Allah subhanahu wa ta'ala inyato pangagad kabatalan payato pangagad si mga tao jahiliya pangagad si mga tao magsisirik magsasakuto pa Allah subhanahu wa ta'ala na aminin kamatauran ihinang sin hazaman na to dihayni labi-lami di ka to tanyo na mga kiulungan sin Allah ta'ala na inyato ini subay aniban suway tinggalan mga yato bang nahinang sim kamatauran mga biyahayat to ando kailo na ayaw na to upason in kawe sin kita niyo o ini magtawbat kita niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala us-uson in pangayo kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala hasupaya dagpakan kita niyo amuin halom hinang kakaridaan sin Allah subhanahu wa ta'ala nahatyon na to in jinisan sin syafa'a anwa'us syafa'a mga jinisan sin pagsapaat ayon siya jinisan mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala was syafa'atu syafa'atan in pagsapaat dua in taud sinamuin syafa'at pagtawakon yan uniyat to mga kiulungan sin Allah ta'ala syafa'atun manfiyah amin panagnaan syafa'atun manfiyah wa syafa'atun muthbatah amo yan unin hatis in syafa'at manfiyah pagsapaat amunain syafa'at niyapihan sin syara di siya manjari amat in panagnaan syafa'atun manfiyah amin syafa'at niyapihan sin syara makna niya di siya manjari hinangun ini karuan niya wa syafa'atun muthbatah pagsapaat amin piyatat sin syara isab tinamo ya tuin ay mo in long taha kaamuhan na mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala fa syafa'atun manfiyatun ma kanat tutlabu min ghairi Allah fima la yaqdiru alayhi illa Allah subhanahu wa ta'ala na in pagsapaat amin niyapihan tinya ipusan sin syara ipusan sin syara uno-uno na kaunahan tabang sin manusia tutlabu min ghairillah sukatun siya iban pangayuun haduwain ding Allah ta'ala hawairuun la yaqdiru alayhi illa Allah subhanahu wa ta'ala wairuun laung ta makagaus dumihil kan ya malaingkan tuput dain Allah ta'ala imakadil hayaun tinain hukuman niya yato liangan sin syara mga kiulungan sin Allah ta'ala biyani ni dagbus mga yu kaw rejiki matukaw pakubul uwapo na dihili kami rejiki uwapo na dihili kami kamaapan atawa uwapo na paulia inapo na mo ini inapo mo ini paulia ipaulia ang sakit niya in mga ini tupot Allah ta'ala in makaraos dumil hayan in magpauli Allah subhanahu wa ta'ala in magdirihrijiki Allah subhanahu wa ta'ala hangkan harap kau mattu pa Allah subhanahu wa ta'ala ay uno-uno amo ininyaon sangat kawasa tuput Allah subhanahu wa ta'ala in suway pangayuan harap kau mattu kanya mga kakasikwa aram Islam di manjari kana in mga wayrun gaus wayrun longta kawasasin sila tuput in Allah subhanahu wa ta'ala labi-labi na misan pa longta in mga kanabihan yato na halom simpakubulan nila di naman jari
Ha, di dakaw matto mga ilong mo, uka o nabi. Ha, pauli sakit ko ini. Nayat to nabi na mga kaya kasi ko agam Islam, misan in mga malaikat di naman jari. Karena tupot Allahu subhanahu wa ta'ala in pangangayuan hayat. Tamo yan to in pagtawon as-syafa'atul manfiyah ma kana tutlabu min ghairillah fima la yaqdiru alayhi illa Allah subhanahu wa ta'ala. Unin dalil niya mga kiaulungan sin Allahu ta'ala. والدليل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. إن دليل فرمان سن الله تعالى أوكموا mga beriman. Ya أيها الذين آمنوا أوكموا mga beriman, nagpaparat saya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Anfiqu, pag napaka kamu, mimma razaqnakum, pag napaka kamu, iban pagsadak ka kamu, daing ha mga alta dihil kanyu sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amoyat amin hadi padumatong min qabli an ya'tiya yawmun, hadi padumatong in adlaw qiyamah, amin wayna pagdarang la bay'un, wayna pagdarang fihi, wayrun na pagdarang halawm niya, wala khullatun, iban wayrun na pa amin wala khullatun wala syafa'atun, wayrun na pagdarang halawm niya, iban wayrun na pagsapaat, ha iban ha mga iban in mga kafir, sila na in mattan, wal kafiruna humud zalimun, sila na in mattan mga zalimun. Unin hati sila mga zalimun, tao mga nganyaya atawa mangliliulakad hasyara sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Amuyat to mga kiaulungan sin Allahu ta'ala, in kita niyo, di kita niyo mabaya, ami makapangliulakad hasyara sin Allahu ta'ala. Karena hisyusyu innang liulakad hasyara sin Tuhan, iban sin daing hasyara sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daing mga kasunnat-sunnatan niya, nang liulakad unhaon, na mga tao yan, na amoyat to in tao mga nganyaya. Mangliliulakad, mangliliulakad hasyara sin Allah ta'ala, na mga yato kabungsihan, pagmurkaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ning kita niyo, tabiat si manusia di siya mabaya amuin mahiwilang law na piyagmurkaan. Piyagmurkaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa problema, himinang isab, sin hikamumurka sin Allah ta'ala, amunin maghinang-hinang, sin hinang-hinang, bago parkala pag-aga, mahawala na kiyasara sin Allah ta'ala iba sin Rasul niya. Na yung mga tao ini, lamud ding ha mga piyagmumurkaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab sin pangliulakad nila, hasyara sin Allah subhanahu wa ta'ala unahan. Na mga yatkabakan nato in sura yato, sura Al-Baqarah, ayat 200 kay mantakupat mga kiaulungan sin Allah ta'ala. Amo yatin panagnaan longta, amo in syafa'atul manfiyah. Namari kita fa, was syafa'atul muthbatah, hiya allati tutlabu min Allah subhanahu wa ta'ala. Iban in pagsapaat, amin inikarway niya mo ni piyatatap sin syara isab, piyatatap sin syara hatiun sin kita niyo. Hiyallati tutlabu min Allah, amunain sukatun pangayuun daing ha Allahu subhanahu wa ta'ala. Wasyafi'u mukramun bisyafa'ati wal masfu'u lahu man radiyallahu qawlahu wa amalahu ba'dal izn. Amo ini na sarta in sumasapaat wasyafi in sumasapaat dihilan sa sinallahu ta'ala kahurmatan mukramun bisyafa, kahurmatan panugut launta panugut dunhaun wal masfu'u lahu man radiyallahu qawlahu wa amalahu. Tinaamo yato mga sa kakasiko ang Islam at tinain in sumapaat yaw dihilan sa sinallahu ta'ala kahurmatan panugot sumapaat iban in tao sa sapaatun awal masfu'u lahu in tao may in sa sapaatun niya
kiyaridaan na sin Allahu Ta'ala safaatun. Ay makna niya, bang siya kiyaridaan na sin Allahu Ta'ala, amuin syafaatun, nakalamod na siya rin dito hatu. Uni nagi, parman sin Allahu Ta'ala, kama qala Allahu Ta'ala, man dhal ladhi yashfa'u indahu illa biidnihi. Parman sin Allahu Ta'ala, launta wayruun maka syafaat. Wayruun launta, wayruun hangkatao, maka syafaat hadarat sin Allahu Ta'ala, malaingkan labay ding hapanugot niya. Labay ding panugot sin Allahu Ta'ala. Misan pa in Nabi, bang wayruun da panugot sin Allahu Ta'ala kanya, tidak siya makasyafaat. Hangkan in Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadarat sin Allahu Ta'ala, atasan siya sumujud. Sumujud siya pa Allah subhanahu wa ta'ala, mangayo pa Allah subhanahu wa ta'ala idin. Amuin, dumihil siya syafaat pa mga ummat niya. Di siya tumunga sa hingga, hindi siya idinan sin Allahu Ta'ala. Tungas na kau, impangayo na kau, na makasyafaat na kau dayang haidin sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Naisin mga syafaatun sin Pangunato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dayang hapanugot sin Allahu subhanahu wa ta'ala, amurain ummat niya himihinang simmatan sin sunnah sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amuin ummat niya amuin magkahagad sin baita sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ummat niya di sumusulang sindi akan niya. Di mag-invento. Sin hinang-hinang amu insyara dun haon hawala na kya syara sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amu yato, mana ni mga tao, mga manusia, apabila maghinang sila sin bukun na kabayaan sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi adin hikasyafaat kan yung mga kiyaulungan sin Allah Ta'ala. Amu yato, mga kiyaulungan sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Na asyafa'atu inda Allah subhanahu wa ta'ala yajibu an tutlaba minhu mubasharatan bi an yaqula talibu syafa'ati masalan Allahumma syaffi' fi nabiyyika Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Biya din hantang ini mga kiyaw kasi ko akamis na impag syafaat hadarat sin Allahu Ta'ala wajib siya sukatun ng hauno daing kaniya, daing Allah subhanahu wa ta'ala, manuituyan kau sumukat pa Allah subhanahu wa ta'ala, biasin mamung intao, mami mga ngayo sapat, Allahumma syafi' fiyya, nabiyyaka Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Hati hun na to marayaw. O Allah, pasapa atakaku, in nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biat to incorrect ampayan na mangayo na way diha ami mangayo syafaat dairik pa Nabi sallallahu alaihi wasallam di manjari imian kau syafaataku Muhammad sallallahu alaihi wasallam di manjari mga kakasi ko agam Islam subay tupot dairik ka pa Allah subhanahu wa ta'ala biasin biya amin siyabot tahain doon Allahumma syaffi' fiyya nabiyyaka Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Nang kay manan impagmakna nila dugaing impagmakna nila dairik pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukum biyayat to mga kaya kasi ko ang Islam kabalikan namo subay ni Allah makna niya Allah pasapa atakaku in nabi mo. Dati na day may ko pa Allah subhanahu wa ta'ala in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amuyat to in hakaamuhan mga kiyaulungan sin Allah ta'ala. Fala tatahaqqaqu syafa'atu inda Allah subhanahu wa ta'ala illa bi syartain. Na aun isab di isab jumatu di dumagbos isab in pagsyafaat niya malaingkan harwa syarat aun isab syarat niya mga kakasikuha agam Islam. Biya din indagbos. La tatahaqqaqu syafa'atu inda Allah illa bi syartain. Di jumatu matan in hakikat sin pagsyafaat yan hadarat sin Allah Ta'ala malaingkan labay ding hadwa syarat. Labay ding hadwa syarat. Muna uni panak na
ridahu ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala anil mashfu'i lahu. Karidaan na sin Allah ta'ala intao sa safaatun. Amo yato panagnaan syafaat. Amo yato panagnaan syarat. Dahin dito hato amo ridahu ta'ala anil mashfu'i lahu, karidaan na sin Allah ta'ala intao amin sa sapaatun yaw. Amo yato impanagnaan ini karuan niya idnihi lisyafi' an yashfa'a, ay tugutan na sin Allah ta'ala intao sumasapaat manapaat na diya sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin. Talabu syafa'ati min al-awthan أو من أصحاب القبور بالاتجاه إليهم بالدعاء وطلب الشفاعة باطل وهو من الشرك بالله سبحانه وتعالى. Na impagpangayo sa paat sin mga ngayo, dahil biya sin mga ngayo lonta, biya sin mga sumuon na may nagsusumba sin mga barhala, mga tao miyamatay na, damikyan, mga ngayo matungayo sa paat, ini magkahinang sin mga kaibanan, kamu maasan sin kita niyo na yan mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ami mga yu sapat na halom sin kubur, yaon na halom sin pakubulan, umalup kanila dumaa amuin makitawang apo biya ini tabang kami tabang kami uno na jinis na ingkatun mga yu sapat mangon na inyat to batal siya mga kakasiko aram Islam bukun hat batal sa hinang syirik hinang sakuto dakula pa Allah subhanahu wa ta'ala. Naimano siya, habiyatin hal nila, bang di sila makapagtawbat, na manuito yan sila papinarka jahannam mali'udhu bila, sabab nakainang sila sin syirik dakula. Amiwayroong kaampunan niya mga kiaulungan sin Allah ta'ala. Fi qabuli syafa'ati ikramun min Allah subhanahu wa ta'ala li syafi' wa idharun li fadlihi wa naf'un lil mashfu'i lahu. Dun pagtayma sin Allah ta'ala pagsapaat niya inya tu kamulyahan ding Allah ta'ala hatao sumasapaat iban pagpatampal laung tahakawiddaan niya iban kamumpaatan hatao sa sapaatun amuyat tu mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi niya mga kakasiko agam Islam kullu ibadatin li ghairillah dalalah. Ingkatan ibadat amun hitunay siya dua ining Allah ta'ala inyan mabilang siya kalaungan. Kullu ibadatin li ghairillah dalalun. Ingkatan hinang ibadat hitunay siya padua ining Allah ta'ala inyat to kalaungan mga kakasiko agam Islam na sumunod na kita niyo mari amin al-qa'idatu thalithah ubos na yung kaida amin atulan hikarwa nabiyaon marina kita pa atulan hikatu amuin wajib iingatun sin kita niyo anna nabiya sallallahu alaihi wasallam zahara ala unasin mutafarriqin fi ibadatihim minhum man ya'budu al-malaikata wa minhum man ya'budu al-anbiya'a was-salihin wa minhum man ya'budu al-ahjara wa minhum man ya'budu asy-syamsa wal-qamar وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. In samunatod in Nabi sallallahu alaihi wasallam limahil siya gimwa siya pamangamano siya nagbibidda indag buskahala si mga pag-ibadat nila. Aun din kanila si musumba ha mga malaikat. Aun din kanila isab si musumba ha mga kanabihan. Iban pa mga tao salih ay tao marayaw aun din hamang iban aun din kanila isab si musumba ha mga kahoy si musumba ha mga batu si musumba ha mga suwah iban bulan bihan sa ta nara sila nagatuwang nagbuno sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hawala sila piya pagsali-sali piya pagbidda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sila nagatuwang si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa ta na sila ding hamangain muna amuin longta amuin nang darahan amuin mamuhinga mamuno pa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hangkan
بيتسن الله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. آية سورة الأنفال. إن فتنة هنا إن الشرك والكفر. إن مقصود إن فتنة رهين أمنائن إن هنang pagsakuto hinang shirk iban hinang pagkufur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu bitasin Allah ta'ala waqatiluhum. Bitasin Allah ta'ala pa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bandaha sila magbuno. Inda so yan, mga musyrik, mga amin sa hingga maiging fitnah, amin pagsyirik, ibang pagpagang hasara sin Allah ta'ala, iban wayruun na susumbahon dugaing malingkan tuput, dakuman in Allah subhanahu wa ta'ala. Wayruun sa kutunya, iban maig na inbala, iban kasigpitan ha mga ipon sin Allah ta'ala, bariman, hababaw sin gumi. Ay sahingga, tuput dakuman in pag-agamahan, iman pag-ibadatan, ha Allah subhanahu wa ta'ala, isa-isa niya. Amoy ito mga kaya kasi ko agamis lahat. Ini maksud sin al-fitna di hain ha ayat ini nasabot, amo na in pagsyirik, amo na in pagsakuto, iwan pagkupo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Maana niya, inhinang mga pagsakuto, inhinang mga pagkufur, amo ini ding ha mga persababan para tungon sin Allah ta'ala imbala, para tungon sin Allah ta'ala mga inilong ta imbala bihan para tungon niya. Nahangkan mga sila ahlut tauhid, di tud sila ini magbati lawn ta umagpang magpasampay sin ini magpasawa sing kalimatut tauhid amoy mangman mapupo mga manusya muhiminang simpag sakuto iban huminang simpag kakupo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan magsarang sukul kita niyo bang o magpatumtum kato tanyo haunun kita niyo dang hinang kakufulan, haunun kita niyo dang hinang kasyirikan, haunun kita niyo dang hinang hinang bid'ah, hinang bago pag-agama, pagsarang sukul kaw aun ding hamangan ng haun kato. Ang payang baliktad in mga haun habiyayat to mga haun ding hinang bago parkala agama amwirun usulan way puunan ha ang Islam in pangatod nila amuyat yung ahlul bid'ah kanila naasal na bihan mga kakasiko ang Islam na indali sin mga yatto beta sin Allah subhanahu wa ta'ala inday hamakay man mag-ibadat sila ha suka iman habulan wa dalilu syamsi wal qamari qawluhu ta'ala wa min ayatihi al-layl wan nahar wasyamsu wal qamaru لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. Ito surat Fussilat ayat 27. Indalil sin pagsumba nila hangkan piara sila sin Allah, piarahan sila sin Allah ta'ala Rasul Nabi hasupay mga yat tumabatan ami intuput dakuman tunggalun nila pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala yarin parman sin Tuhan daing hamanga min ayatihi daing hamanga katanda-tandaan niya ay katanda-tanda sin Allah subhanahu wa ta'ala wan nahar wasyamsu wal qamar amuna indum iban sin adlaw amuna in suwa iban sin bulan la tasjudu na ibut-ibut long sin Allah ta'ala ibut-ibut ayaw tud kamu sumujud la tasjudu li syams ayaw tud kamu sumujud sumumba pasuga iban wala lil qamar iban ayaw kamu sumumba pabulan iban sagawa sujud pagtag-ipon kamu wasjudu lillah ini pagtag-ipon kamu pa Allah ta'ala isa-isa niya amo intuhan khalaq alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun amo intuhan nagpapanjari kanila nagpapanjari ha mga yato bang inkaunan yumatan in kuntum iyahu ta'budun bang inkaunan yumatan tuput siyara in sumbahun niyo yato ha suratu Fussilat ayat 37. Ama yato mga kiyaulungan sin Allah ta'ala damikian uno ipain dalil ha mga aunding ha makaimanan nagtatag-ipon pa mga malaikat wa dalilul malaika qaulullahi ta'ala wala ya'murakum an tattakhidul malaikata wan nabiyina arbaba. Yato suratu Al-Imran isab ayat 8
dalil tungod papagsumba nila ha mga malaikat paraman sin Allah Ta'ala ibandi manjari wala ya'murakum ibandi manjari in hambuk daing kanyo hambuk daing kanila hambuk daing kanila mga manusia an tattakhidul malaika miinlong ta dumaaksya kanyo ipapahinang in mga malaikat iman sin mga wan nabiyin iman sin mga kanabihan susumbahon niyo mapuwas ding Allah subhanahu wa ta'ala makna niya bang manusia mangda akato tani papasumbaw kita ni pa mga malaikat pa mga kanabihan iman na pa mga piapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala biya na sindikato pakatong kita pakubul papagtag-ipunon papag-ibadatun dunhaon papangayoon longta tulong tabang karena impangayo tulong tabang inyan ibadat siya dua ibadat siya nabiya da kausin nagtag-ipon maun karena inilong sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-du'a wal ibadah in pangayo dua inyan ibadat na in ibadat suway siya hitunay pahadarat sin Allah ta'ala di man jari hitunay maduwaing daing kanyang mimattukaw pakubul mangayo dua katan na rin dunhaon ato pa mga katampat-tampatan pa mga kajinjinan mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala laysa fil islami ilahun ma'budun illa Allah subhanahu wa ta'ala wahdahu wairun haagam islam Tuhan mapatut pagtag-ipunan malaingkan amurain Allah ta'ala isa-isa niya al-kufru mutanawwi'ul aliha faminhu ibadatul asnam wasyamsi wal qamari wal malaikati wal jin wa nahwi dhalik in pagkupod dumagbos hapag sumbasin jinisan barhala tutuhanon duwain ding Allah subhanahu wa ta'ala naon ding kanya dunhaon pamin ibadatul asnam pag ibadat pa mga barhala wasyamsi wal qamar iban pasuwa iban bulan iban malaikat wal malaika wal jin iban hajin iman sin sumarupakan niya iman sin mga uno-uno biya sin mga nagkasabot sin kita habiyon mataod pa nag-ipat si mga kajinjinan di mara nagbabagay-bagay sambil uno-uno yung pangayon sin jin hitukbal hidihil bihan amo yan mga kaya kasi kung yato di manjari haram yato mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala kalna yato piyapan jari sila sin Allah subhanahu wa ta'ala al-abiduna li hadil aliha aw ba'diha kuffarun wal kufru millatun wahidah in mga magsusumbaha mga aliha pagtawagon susumbahon yan ataw magtag-ipon hakaybanan niya yato kuffar ti mga kafir in hinang kakupulan wal kufru millatun wahidah in hinang kakupulan ataw magkukufur hang amin yan hang kaagamara sila amo yan walihada لم يفرق الرسول صلى الله عليه وسلم بينهم في دعوته ولا في جهاده صلى الله عليه وسلم na ding hasababyan wala piya pagbidda sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haantara bainahum fi da'wati haantara nila mga musyrik nagkukufur laun tadunhaon hapagdakwan niya hapagdakwan niya sampai papagjihad niya sallallahu alaihi wasallam hatin niya mga katawtay manghuran siyam wa sila katan sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katan dia amuin dia nagugpang sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam habadar dunhaon Uhud din dunhaon iman haduwaing ding hayat tu pa mga kakasikuha agam Islam mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala ibadatul anbiya was salihin wal asjari wal ahjar syirkun impag-ibadat pa mga kanabihan iban pa mga tao salih iban pa mga kakahuy-kahuyan iban mga batuin niya to syirik siya hinang sa kuto yatto mga kiulungan sin Allah ta'ala yana simparman sin Allah ta'ala dalil wa dalilul anbi dalil ha mga laung ta pagsumba nila ha mga kanabihan qawlu ta'ala wa id qala Allah ya Isa ibn Maryam anta qulta lin-nas ittakhiduni wa ummi ilahayn min dunillah
qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq in kuntu qultuhu faqad alimtahu ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu fi nafsika innaka anta 'allamul ghuyub. Yatwa suratul Ma'idah ayat hanggatos hang putag unum kabakan sin kitan. Yari beta ini malago dalil pamatali ha mga sila hinang nila Isa alayhi salam, hinang nila Tuhan. Biasin mga Nasrani. Ha amoy ni beta sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sabbutah tumtuma. Hawaktu magparman in Allah subhanahu wa ta'ala umiyan kan Isa alayhi salam. O Isa, ami anak ni Maryam. Wa qala Allah ya Isa ibn Maryam, ana ini o Isa anak ni Maryam, unuin ikaw, a anta qulta linnas, unin ikaw nakapamungkaw, nakaraakaw ha mga manusya, qulta linnas, anittakhiduni wa ummi ilahay, ami hinangan niyo ako, iban inaku dua susumbahon mapuas ting Allah subhanahu wa ta'ala unin sambung na qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq in sambung niya ay sambung Isa alayhi salam mahasusikaw ya Allah wayroon tuod kapatut kumamung dumaak ha mga manusya simbukon kasabunalan. Ha, amo yan. Iban ingkaunan ko, nakapamung kanila, sumbahan niyo ako, ha, ilang inagisin Allah subhanahu, inagisin Isa alayhi salam, wayroon tun kapatut ko mamung dumaak hamano siya simbukon kasabunalan. Na bangin ng kaunan ko nakapamung kanila sumbahan niyo ako iban ina ako mapuas na kay mo na bunatod kaya ingatan mura kal na ikaw ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu fi nafsi ani bunatod kaya ingatan mura kal na ikaw ra innaka iingat sin halong pikilan ko iban in ako ti ako makaingat long sin Isa alayhi salam bang unuin hagin hawa kabayaan mo iban bunatod innaka anta 'allamul ghuyub iban bunatod ikaw ra in Tuhan labi makaingat singkatan na nakatatapok amoyat mga kaulungan sin Allah ta'ala demikian in dalil ha mga tao salih ulaika alladhina يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه سورة الإسراء آيات كaiman tagpitum. Yari ini sambil ta di maragbus kato tanyo dihay ni mga kiulungan sin Allah ta'ala sambil hazaman na to masimasiraman in mga ini amuin magsumba nila ha mga tao salih atawat ang mga tao marayaw parman sin Allah ta'ala ulaika alladhina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasila in parman sila na yato in mga pagpangayuan pagsumbahon sila sin mga tao sin mga tao magsisirik dahil ha mga kanabihan iban tao marayaw iban mga malaikat unin hinangon nila inyong mga malaikat hinangon limbangan sa kuto pa Allah subhanahu wa ta'ala maglumba-lumba sila pahikasuok nila patuhan basa maglumba-lumba sila hikasuok nila patuhan nagpapanjari kanila hauno-uno na ing kakausan nila hinangon dahil ha mga amal salih sa iban pag-angan-angan nila rahmat niya iban miyumuka sila hasiksa niya amoyat mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala bunatuod in paniksa sin Tuhan amuna in subay tuod halian si mga ipon iban subay siya kabukaan ha amoyan ay mga sila mano sa hinang nilayat tubi akari suluhan basa hikasuok nila pa Allahu subhanahu wa ta'ala na inyat to di manjari mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala biyan si mga ini launta ini di kato
namatto bihan pa mga kubul pa mga awliya inangon nila tamu alwasila at inamin hikasok nila basa inya to madawhat nila inlasa pa Allah subhanahu wa ta'ala ding hasaba sim pagkatto nila yaw na inya to nasulang to di kabayaan gaman inya to di kalasahan sin Allah subhanahu wa ta'ala gaman hikawong si hikamurka kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala inilong ta kahinapusan mga kiulungan sin Allah ta'ala wa dalil hatungo si mga isa pagsumba nila ha mga kakahuy-kahuyan ha mga kabatu-batuhan haparman sin Allah ta'ala afara'aytumul lata wal uzza wa manata thalithatal ukhra ayat to imparman sin Allah ta'ala dalil hayat to uno kakaingatan ni mga musyrik afara'aytumul lata wal uzza mga o kakaingatan nyo ka mga musyrik at ini magsasakot to pa Allah ta'ala in mga barhala amo in piyak tatag-ipunan niyo amin hi allat iban hi uzza allat wal uzza iban himanat amin tupiyak nganan nila amin hi katunya uno wamana amin nakamumpaat siya atawa nakamudarat siya sampay hinang niyo limbangan pa Allah subhanahu wa ta'ala amo yato ding ha mga ngiyanan nila amin susumbahon siya wala yato nakarihil kanila kamumpaatan wala yato nakarihil kanila longta amin kaya rayaw kanila gaman kaya binsana kaya jurjana kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala limbangan nila in Allah subhanahu wa ta'ala hapagkatuhan niya amo in susumbahon murah-murahan mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala niya patubtubon na muna sadya rin dito na kalu-kalu kasunuan na to da in pangadjian sin kita ni harum ini ha duwaing dum isab pangman pia pagbarakat sin Allah ta'ala in kabuhi sin kita no dunya akhirat in sarta halawm parihala kita niyo sin Allah ta'ala katan inilawm ta don haon na ha mamait kami hala pa wabillahi taufiq wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Assalamualaikum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.